Ka Hill State People's Democratic Party Central Body Yodweng hene kesngi kalapan kuburom ya kesamla Wanda Rihun Lengkoi da ka Hoping Sun Meritorious Award na ka benda ka jingyo jongka ya ka fourth position ha ka SSLC examination arajar arpunriu ha ka bakala yo kandai pesan poin lai pelai persen kani ka samla puli ka deina ka school Anderson Higher Secondary School Nongstang habakren hagani kesengi na keleng presiden jong ka HSPDP Youth Wing samla korbar lang simli ulai kublai kerpang ya ka samla Wanda Rihun kabalawan ra nambat buram ya ka district langba ka jingjob jongka ka buram ka bakalawan ra langba ka result jong ka jingtri sitom jongka kala ai min sim shu ya ki samla jong ka West Coast Hills district bakin poi saki kerdan ke bakam solor HSPDP Youth Wing Central Body. Harusnya dekat jungi bersama jungi sekretari media sales sekretari jungi dekat presiden diberi sama orang pak nakal yang jungka parti HSPDP jungi nanti dapat West Coast District. Di jungi hem kabur melawan rakyat hari yang besar. Ani klip malam tanya melawan penfar kerja sokongan jisa mana orang dan semua si kandai ke kam. Balik keren serius dengan ini, hari ini keren hendak kerja sokongan bah. Kajing su sarong kalau poi hadu ni pun sisa dengan thong ni di situ kun kun yang di kulisi bun ai di presiden poi bagi layo ka fourth position harga bagi dia dekat exam SSLC tingin yo i sisa ba kajing situ macam people ke juso ibu bun ki happy birthday bagi bala showcaster le pasang le situ le people ada UN ki bala yo ke juso no mereka basuh tanah cucu kalau bana kalian suka Youth Wing juga West Coast Hills la penting dingi pada kuno nang ter West Coast Hills ka bede bede SSLC ni na West Coast Hills tingi marway mo yo ka bede bede fourth position mah mana ka top 10 jaga SSLC te ila ajing mo tingi nakabanta ban facilitate abot ka jong i tingi ang baka dai sisa ban le hantai ila phai mat khindiat sadien yang ba hajaka ban le tingi marway dum la perkhat ang tingi yali alang na baro hari ni kan mau pada ba papua lagi kelakapnya ni orang ada kumuk kelas dan sedang kelas sedang A ni kelas 10 pi mental ada 11 mo ada 10 11 ingin lapar khan ba ngin le suatu nam tajung i pada iki pada sedang perkhat biar mas petri kita ingin mungkin kami jeng di kunjung dan kali kan jong pada akan pawan ni klimar ka manta ba kajing jok jong pi kami tang pi marwe kan dia ban nuksana ka tajung ki we di kunjung hantam ni hat jongi ke benang sengele mai ka bede benika SSLC maka jing jok jong pi kwan berbuat ai man sim hidup kumju nak ka ki samla ke benang sedang ben prepare nak ka exam ko jong ki ya ki desne ba barangwan nak kalian jongi ke HSPDP bin kamde ke sin bani kong hidup ngene don mata ki happy birthday to pi mo la don bun sin la don mata bagi happy birthday samla hidup kumju ban ai burom yaki ha ka mata ki babun ki yang la ki ada PPT man kan mau ni ka we padne ko ka jing kan tu kan phame pi india bahwa ai bukan ni kajing jok kajing pi mata sisim kan kut no ande kan de kalen pi kajing pi ba penjam sisim pi i ba manta mo ni i mata lengkap i par kum jum i kan bale se kajing kasam kajing pi mata kajing jok ba ni ko ba ni kwa pada nak kalian jok Youth Wing pada kum presiden jok ka HSPDP Youth Wing ngada kwa ngada sang sisa kam de ban kut tang de kajing kasam de ni kwa pada kunu no namar ni i ba ni sengi ba ni snen adap no ba kajing tu na jok IAS officer kajing ni kasi along hadu kata kata jindong kam begin long hakmat begin trich tam di sikmat yang dengi suhu ba tangga jing pulen nala di simet inam la banyale bar ki kun baro kanam pernah tangi imarwe dengan kelum lang ya baro anam la are banyale tang imarwe ani tangki hep tangki sama ki jongi banyale ke exam lagi dor kam bejik kersan apa purana yang nasa miru kunju bar ka kampung san kalau makali kuar kam de tangi imarwe ri han ani ka delang ya baro ki samna ki ba don ka jing tumulam da pim don kan nu ka thong ada nu tak mensim ba pimut banyale ya kata kadan ti hidup pinam poi hidup kata maka thani nu brio lale yaki kun jongi man chi ong pi de ban let banyale te exam ba pim pass lam da kim dan ka mon jong jong dena pi ru mutai ma thrai man pin long yen ga food position bi pin bat ha bro jalai hi ka we ngam thrai kan de ka thong jong nu ri jong tang nai ngam sam dei hi ka thong jong pi mo ri sima dena ka chingkwa banyak kan men scam ki sama jo jadi khasi jongi keleng satlang kamtam ke ri khasi ba jongtia ka jongi bai ki samna ki jongi bai le no no ba thong kam dei man da pha ne da ka jingkwa ji ki we ade ka thong ga jong pi nala di simet chwa par phnya cha kama ma kanum dam jingmut hiru la da ka sarkar kan the pisa
kan ai pisai pi penile ti exam ni ban persang i ai lam na pim dan rakaman tingi i bah ni kasngi ka manta be ni have kunju jadi ka mon ka jong pi de thong jong pi simat chwani kong tam pi poi chani ka thong bat ka kantin ka jong ble ko ong hi na kitab sam lai punyo san ka amba tuile na mata kalang pi na ka mata ublay om dalade be penile hene da kalang ti ka jong ublay baru nyala me pi dong tin pi kita di Kudi ni pi baru ki badon lang ni mentah kasni kebaning kong aku ban ai kuble kapang ai uble unung bunung tau jeni ubala sumar ubala kela daya yang badru ubala lam ti yang naduk ke basedang haduk menta klem mau ngam semala ban yang ni mentah kasni aku aru ban ai kuble sibun ya ke HSPDP Yudwing kabala kot kapang yang mentah kesini ban engkau buram yang nak bentar ke jenjot jangan aku aru ban aku beli ya kapang ya kiki pa ya imama baru di bahing basem aku ban aku beli ya ke school Anderson High Secondary School ya kino hikai principal ki baru ki balai yarap yang naduk ke basedang ban ki bala penla yang bangan kenjoh kini kekerdan aku aru ban ai kuble ya baru ki para log donga ki balai arab yang ki bala ai mensim yang ngaru ngam don bun ki kentin ban ong dari tang ngaku ban ai katuk ni kentin jong ka ai encouragement ya ki para samla ngangit ba uble ula ai jing study ni baro lang tang kiwe hindi baro ladangin pendan kami ya ka cita ka jing start ngim la ban poy ka thong ka bangit mu kumta ni de ban trishtom ban krek ya laki kot ni de ban pule ya ka bible ni de ban duai utrai mala kasi ni de dok ban ngit ki kini pa ki ba ki laong baru ni de ban dan kata ke interest ha ka jing pule ladangim don ke interest ngim la ban ban krekot ni ban pule tang kini kenten kubli sibun ya pi barot kam ta mi press